reached the land of joy divine, and all His beauty now is mine. There shines undeemed one blissful day, for all my nights has passed away. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, upon thy heights I long to stand. And I've reached the land of joy divine, and all His beauty now is mine. There shines undeemed one blissful day, for all my nights has passed away. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, upon thy heights I long to stand. And as I look across the sea, where mansions are prepared for me, and view that shining glory shore, my heaven, my home forevermore. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, upon thy heights I long to stand. And as I look across the sea, where mansions are prepared for me, and view that shining glory shore, my heaven, my home forevermore. Zingenile ekanana la mianzu yonansia kubonaka la katyambu kuhlongorile usiku. Oh, kanana rosa seka tikoleritsa kisaka sensitsiki le mananga se hansinga hatabuya zita akahe kanana rita bakaya ramina. Oh, kanana rosa seka tikoleri takisaka sensitsiki le mananga se ansinga hatabuya zita akahe kanala rita bakaya ramina.
loko karhi ku yimbeleriwa a hi yimbeleleni na hina hi tiyisa vandyangu loko karhi ku biwa mavoko a hi biweni mavoko hi karhi va tiyisa swa khoma sweswo swa chavelela tinsimu leti ti yimbelelaka ta vulavula ta karhi ta va chavelela ta va fikelela hi nga fiki hi tlhela hi va vangela gome hi va tshikelela gome hi mhaka ku tshama na hina hi tsan'wini a hi heleni hi ti tiyisa hikuva hi yimbelela yi ri bibele kun'wana Davhida i ri va hlanganela leswi a nga hlangana na swona ivi a swi vona ku ti tiyisa hi munhu a swi pfuni veri a ti tiyisa ehosini a ti tiyisa hi hosi yin'wini a hi heleni na hina hi ya hi ti tiyisa hi hosi leyi nga hi tshembeka yi nga tshembaka yi nge tshuki yi hi sikile yi nge tshuki yi nga xa vumbirhi mafambiselo ya hina ya ta va hi ndlela leyi ta kombela hinkwavo lava nga ta vulavula ka program va va ri la kusuhi and then xin'wani hi kona kwala hi va yini loko ntumbuluko wu tshika wu hi vitana hala ka vovone ra mina ku na ti-restaurant hi nga ya hinkwako hala mi ta vona ku tsariwile ka xinuna hi laha ka xisatila ti-restaurant ta hi tihala ka vukombisana ni vurile hi ta matshemelo na hinkwaswo so loko ku ri na swin'wana leswi mi lavaka ku tivisa haleni ku na ti-action ta hina leti nga le ndzhaku mi ta ya ka toho mi ya ti tivisa ende ti ta hi tisela mahungu kumbe ku na swin'wana leswi fanele swi cinca la ka program because program leyi ni nga yi khoma ni yi khomise sweswi nga xiswona ka kuma ku mi na ku cinca swin'wana ene mi tigoveleni mi ta mi ya tivisa lava va ti-ashara va ta va tisela ku handle ka swona ku ta mi ta mi khoma hi tirhoko a ni nge pfumeli amen inkomu hi ta va Josh va ta hi tekela tinsimu loko va heta ku hi tekela tinsimu hi ta vitana Mr. Julius Kuna kumbe ka swi ta vitana yi va ni hlayela program leyi hi ta kota ku vona ku hi kome program ya ku fana mina na n'wina na xo sungula ku amukela hi vandyangu i Nkuna Julius ku vika nkosi Nkuna Julius matimu ya mufi Jeff rito hi va ka Mhlari AS Bilankulu rito hi va makwavo Tsakani Inkiwe Belinda na Otavia rito hi mhani Susan Tombeni and Gloria Mbango rito hi va malumi Dumisani and Charles rito hi vana va ximoya JC Puli and Yu Mhlanga rito hi vatukulu Sean Tombeni rito hi vaakelani Mani Novela rito hi vakon'wani Prof LD Musuma rito hi vanghana Muponisi Mathebula Prophetess Mzimba vutomi Muponisi Mathebula na Prophetess Mzimba ku hlaya Swiluva Nikiwe Pretty na Khensani hi leswi program ya hina yi nga ta ku fambisa swona loko va karhi va hi tekela risimu Mr. Nkuna Julius va ta hi tekela nkosi xikan'we va ta hi amukela va tlhela va hi tekela nkosi wun'we va nge fambi va tlhela va vuya hi ta hi tekela nkosi
So we have done the best from Karen, from Mudia filling station, that direction. Gita, if you got the wow, but then handling down, that's what they say about another. Aku nggak mau nanti, apa lagi di pasir. Se dapat tega kan, karena mereka cari tahu, mana kau cuma mana, dapat tega, bawa Isa, isbet dia dalam. Lupa fikir dia baca, bawa mana semua, mana kau mana, dia mana kau banyak, mana dulu tu kau nggak lucu, bawa ni kau sudah jadi tidak soal. When we are on this church, later after we are on this church. Mind you, it was 2021. Now it's 2024. So, this is not Menela. So what do we do anything on? We cease. We said, one of you are there. Combat enggak ya cuma terpicu. Senyata kalau dah pernah sekolah, mana lagi sih? Walau mereka macam tidak tahu mana, oh cuba juga macam. Saya ceritanya nama sekolah, mana bukan jasa hujan, kalau kita hujan buat istana. Ada buat dan mana pun saya panas let me tell you from 2021 was what I made 24 for a while now problem yang sama itu mereka and it was almost very late. Ibu berada at Komanakan Memori. Você when came west, meron na ako tuju, milek na yun na yung baby. Laway ako ng plan. Ngaw. So, okay. Ako na talagang wala na na Number two, the rest of our business. Let's talk about who worship way. Otherwise, no. So, day 1989 March. What they say, one hour I did a short lie. That's about He
kuvikerwa nkosi. Vakandivaniswa hita ku chaveleleni kulirweni ku chavelela ka hina hi loko hi kha hi yimbelela a hi yimbelela loko hi za hi vona mfundhisi a yimile swi ri i ri a hi yimbelela hi va tiyisa ta chavelela tinsimu leti lava hi nga tshama hi fika ka xitulweni lexi u ta swi twisisa na wena swi kumbula ku hi nkarhi lowu wa mene ku va ku yimbeleriwa swona a swi susa swin'wana lendzeni se loko hina hi tshama hi va na gome lava ndyangu va tshikeleriwa vona nga ku ene hi xiyimo lexi hi nga ku xi hundze mpimo a hi yimeli hi ya hi yimbelela komba ku hi te ku chaveleleni a hi va chaveleleni hina swona inkomu ka lowu nkarhi program ya hina lehile a yi le hanyi mara a yi lavi hi vulavula hi nkarhi lowu hetaka mbilu swa twala leswa vanhu hi lehile a yi le hanyi mara nkarhi a hi hundziseni hi vulavula hinkwaswo leswi hi lavaka ku vulavula swona leswi bohaka leswi nga boheki hi nga swi vulavuli hi nga vulavuli hi nkarhi lowu hetaka mbilu inkomu sweswi ku ta va ku ri nkarhi wa matimu ya mufi hi Jeff endzhaku ka matimu ya mufi ku tata rito hi va ka vutlhari ivi hi ku rito hi va makwavo Kakani nyikiwe Belinda na Octavia loko ri nkarhi wa vona va tata hinkwavo va ta hi makwavo mara ku ta va na matimu ya mufi ku nga Jeff a hi Jehoshaphat a hi yimbeleleni nyangazanyana It's very sad for me to come and talk at this occasion in terms of looking home. Some people they say you can't get a child. So we are very much child today, which is a certain way for me. But in terms of this no Russell found.
solution untuk China. Marandamani desa China nasional. Obituary Durame Kulali Islam Berkado was born in 1999 on the 23rd of September. Al-Lega Indian Center, who is second born Yavasis, Pungapo. Dari sekolah, ia bodoh primary school, dalam bodoh umagri serta. From there ayah kata, angkat bodoh bahasa Greek level, negara yang level ini standard 9. Asal yang masa high school, dia perlu dalam bahasa Greek. Kalau ia langsung, dalam pemilihan umat lebih, khususnya Sudoswati Kongela Kongela hingga Deka School lalu bedela Fushi Ministry and also Home Sales. He also founded church named Siawa, Lugari, Glad, Aididu, Slat. Okay, let's see. Like my dad said, Lord, don't post my dad. Whom? He was admitted at Maputo Hospital, where he passed away. What a person. Usia manaye, dunga sesuatu ini, hobi. Mahasiswa yang mengatakan nawanga dan buku nasional. Adalah buku melalui Selangor Utara. Go. We glorify your holy name. We bow before your throne. We glorify your holy name. We bow before your. We glorify your holy name.
Kesaka ni kuona wa kuveka maritu mela mijale kele ulangwa minalo ni peke mafil kawina idora men Albert Silambu Kilaku Kutani Papa wajale itsongwanane angazilanda ulanza lwe alanza kame Kutani umuona shibongo la sisa ukumshari hakuna shoho shikola otige shibongo shako kwa jale de kelula tipina kombela kupata shibongo shani Islam Ricardo Wasilamu Washibotani Washomani Wamashanisi Wamangani Washibiki Wanyashibomu Wanyangungwana Wamusika Wanyanyanu Lukuunya na usiku tutatoka kini mwakumu Kutanile Nirona shaka Rahina Nirona shaka Ramana kaimela Baka na transporta kwa wala kashimu male kambe ne naman na kunyemani kona na kwa ranjala tudu utani hapo kiasa kwenda na mshiko utani mwana we ngani ushaka shiden kumbe anga na ushaka na ushaka na yeye amba atani kama kushani ate kushela na habari gani lekana miloro yeye nazi kamse bangu anna vela pe ne deka anu treina socho so kwa mwana utaspota ba ala wa tsemba ala wa keshilu ana tsemba kashara mshele hapo ndo pasa metri na kwa apply socho kulena kwa apply socho kwa kazi enza pata chicha miloro ya bangu shesh zilapo engate wa polisi trafiko nzukoma lo ainga sheso ainga akarainga degree kwa kungeni kushelela no kungena kushelela utane akukesa yezurera ngatega mwana we msabidide kabushika mushika mikaona akwa kibidishu and then otividishu kwembo ukile kwa shule cha hashi kwa hashi nyipi ya shule mshinga mainga mashikio utanga mkese shule kwa shingi kilienda ni family naye ndani ya vile na sabidini kuishi mageni kuishi mtiki hiku ya hina shimu tikini ahimzo ma kuishi wewe shingi kuranza kashona ngaka nikashikani apa hisho na shiriki kikiri kila shite na ninaanza kesa kirubalo kereke ni kabona sapo kuelekea kama na watu anayotala Loco ita, loco ita, wosia tilo, loco ita.
sungula kwini. Vamakwerhu Stephen wa hina Sinambani Marikona ka masayiti hinkwawo ya ka Vilankulu, Nhlana na kwala ka Mthombeni. Mi swi tiva ku buti a ya ha ri nge hi vonile siku na rin'we. Buti wa hina ku ri munhu loyi a ri na rirhandzu, a hi kulangi hi close ngopfu na yena, mara yena a ri close ngopfu na hina. A ri munhu loyi wa swi kota ku humelela loko a nga tivisanga fika navusiku kumbe nkarhi muni, mhaka ku a ku ri munhu loyi a famba kereke a fika ku i fikile hi n'wi pfulela. Ku ri munhu loyi a ri na kurhula ngopfu, a ri na peace. So ni ri ku tlela hi kurhula. A ku ri n'wana loyi a nga zangi a yi tshuneta kule, kambe ka sweswi ni heta matsongo Suzan. Rirhandzu leri a ri na rona ni xopi ri kumeka wona. Even though hina tanihi vasesi wa yena kumbe vatswari va yena, bava wa yena a nga titshuneta ngopfu ka yena, mara rirhandzu leri a va hi komba. Xin'wana na xin'wana lexi a xi humelela Silamu a va ta teka foni va fona va ku Silamu i mhaka kahle. Mintivelo le kaya Silamu xo a xi nga se za xi nghena xikolo, va fona va ku Silamu i lava papa yena. Vanhu huma papa ni le kana ni nga yi tivi to tala, va director va ku chika ka nkwama hi laha ni nga sungula ku dyondza na vona luya. A wu kuma a ni SMS-ela ni nga yi tivi nomboro ya yena, loko ni fona ku yima na ku hi mina hi se ni ri n'wana bava tlela hi kurhula. Va ri nkulu lokokwani hinkwavo va byeli ku va hi hlayisela wena hi ta ku kuma hi masiku. And I, we are just a year apart. In 199, in 198. Mina hi kule swin'we hi sulana Marimila, hi ku Silamu u kulele akaya a Bush, from being a toddler up until a ta vuya kaya a Phalaborwa. So one thing that I will always remember Silamu hi xona ke gore ya tema o ikgathile mo lefaseng. Hikuva loko o nghena Bushbuckridge a ku na loyi a nga tiveki Prophet Siyawan Ricardo Hlari. He was a true man of God and he has helped a lot of people. So rest in peace, my brother. We will always love you. People always say it's grief. I don't know how to explain grief because I've never had one before. Grief is hard. I don't know where to start. When I started a relationship 1 year old, black brother and sister, the woman from most of the time, like, I don't know what's happening, like, he always on the road, like, what would you go, I'm not gonna, what's happening, I'm not getting from what getting in a call, Madam Mokan, need the person, Pamacaro, I'm not like maybe 3 months or so. My mother really go on the way, the one for them, and you must remember what I think he said. The boss is stuck at 18. So, what pains me the most
last days I was in prison, and that hurts me a lot because I'm the one who for him because that's what I've promised him. I promised him I'll come back, and he keep holding on. Slumboy was in pain. Now, so I understood he was in so much pain. He was suffering, and to a point that he said God should take his soul because he is so tired. But I knew then that when you put this, he keeps saying that I always have to keep saying you cannot say that you're a man of God. I always say you cannot say that God should take you. No matter how much you feel, you say you're a man of God. When he said yes, I said pray for myself. He said I can't for myself. I don't have energy. I'm just trying to pray for myself. I said keep praying because if you say that the devil will give me power, he said it's my time. And I keep denying because I didn't want to lose him. I didn't want to lose him when he keeps saying those words. But what mind you, I didn't know that God is calling him. I didn't know that God is calling him back home. It was going to go bigger before I know. Though I'm 15 I remember when I video call him, I said, I'm coming back. I'm going to see you. I said, I told him not to come back. They couldn't wait anymore. He has to go. Now the army has gained an angel. My brother, I also want to say I love him so much. I love him with all my heart. I don't even know what to say anymore. It just hurts. It hurts me so. But I want to let you know that I'm going. That I'm divided. That I'm going to so it's not that I'm going to sing it. And for that, I'll say, may his soul rest in peace. Thank you. Item number 13. Yeah, to join one Ghana. Police Martin and Prophetess Musimba. So, what about Police Martin and Man Susan? Prophetess Musimba, Man Susan. And then item number 15. Itabai Kurito Hinduna, Ungataban Papula. Then item number 16, Yibami Kero.
Then item number 17, yona ingata rito ra Xikwembu. Ka xiyenge xa B, number 2, rito hi vagosi ri ta cinca ku ta va rito hi mukhanselari. Sitwalele vakhanyi va nhloko inkomo ya mahlweni ya program ya hina hi le ka number 7, rito hi mani ku nga Susan Mtombeni na Gloria Mbango. Susan Mtombeni na Gloria Mbango va ta ta hi mahlweni loko va hi tekela risimu. Sweet love, sweet love, love.
xikwembu a xi ku katekisi a xi hlamula swivangelo swa wena ku lavela ka mbilu ya wena xikwembu a xi ku endlela inkomu mama a nga yi kona. Amen. Namisha weta drama tumba Yesu Kristo Nazareth. Amen. Nanya imana iwa professor Jesus says Slambo apolo mwanyani warara Slambo like loko ufike township ami mama Suzana ngakona ina ikulele mama Suzana kulele Suzana amanga ngakona mama Suzana ukuma kona Slambo kaya aishiva ku hina suka yitile yishure yihleleleketiwa patwini na mama nga kona mara swakudya swi kona la fambaka na mapoto swekana Slambo a ku ri n'wana wun'wana wa rirhandzu ene a rhandza Xikwembu ni hleketana loko ni tshame kaya wanheni ni vona le majenjini a humelela Slambo this time hi 10 ku huma kwini a ku ni huma kun'wanana mama Ndzonga ku ri na revival na vona mama Slambo i vusiku lava ta ku humela a wu ngo ku ya kule kaya ku tlela la a va na swi twisisa mara nampundzu hi ta muka swilo wena va vuya kerekeni hi maluntrayo u chava kereke n'wana loyi a nga endla la matimba wa nawu wa ku Xikwembu xi nyikini mara loko ni swi hleketa leswi yena a vurise swona ku vula ka mama Suzana Slambo hi n'wana a ku si tshama ku va na loyi a nga ta endla cooperate ya ku kumbe u be n'wana kumbe u endleni patwini until namuntlha a ze a va na 20 something years a nga si tshama a endlela munhu swa kala ni ri la a nga ya koho Xikwembu a xi n'wi katekisi tintsumi ta tilo a ti n'wi amukela la a nga koho Slambo u hlangana na Xikwembu xa yena hi ngo va hi na ti-pain because of a hi amukeli loko munhu a fambile mara la nga koho sweswi i le ku cineni ka tihaleluya Xikwembu u vulavule na xona hi siku leriya xi nga n'wi teka hi rona tsonero moya we a va etlele hi kurhula n'wana ka Slambo la nga kona heta ku nga i ndlela ya mani na mani rifu a ri na xitepisi nge ri balekeli etlela hi kurhula n'wana sesi inkomu hi khensa marito yo huma eka Mutswari. Ta kombela mi tekela risimu hi karhi hi vitana rito hi malume nga Dumisani and Charles, rito hi vana va Ximoya Jane Sibuyi and Yung Hlaka, rito hi vatukulu Sean Muthombeni va tata va landzelelana inkomu. Oh,
I remember one day, it was December, during the March, talk about was serious, nigga who me, for a day, line one deep, but in Africa direction, where is now. My mom would have been born, the Kalu, I've come on the day of the government question. Lama Amari, Zekashita. From there, began Nasus, another problem, another thing, I the choir. So, after Slava, so what I until now. So Slava was in to go. Ufidelada, I remember what we said. Ufidelada lune anche locale, ma non si cade. La scucintega, la simbolicità della sua. Despite our is enough. So what the one called was this thing, not the Muslim and as I give back. Even now I'm going to bed. Gustavo, I don't know what did you I wouldn't know what blushing and he said. May your soul rest in peace. Slavo odzama shpedele au manakena shpedele au kushan sikile monasis. May his soul rest in peace. Inkomo ikhensile, ndayaka item number 11. Rito ibakelani ngamanobela. Rito ibakokwani ngaprof LD Musuma. Rito ibangana mponisi mathebule emanzuse. Yeah.
ke kereka hi ku hambana na kereka ya GRC na vafundhisi hinkwavo lava va hlanganeke ku ta hi ta hlanganela masalela ya Pastor Prophet Ricardo Mhlaba. Amen. Yimile hi ku yimela a ministry ya yena endhawini ya Bushbuckridge etikweni ra Limpopo. Hi tshoveke ngopfu emimoyeni a tivi ku ni ta sungula kwini ni ya kwini. A ni tivi ku ni nga vula yini kambe leswi hi nga ta swi vula hi leswi swi nga hi xiswona. Ku vulavula hi pastor wa hina hi mprofeta wa Xikwembu a hi ti lumalumi namuntlha. Amen. Van'wanyana va nga vulavula va ku mprofeta va ta xihlayi, van'wanyana va nga vulavula va ku mfundhisi va ta xifanyetana. Ka hina a hi vona nandza wa Xikwembu. Amen. Ku vulavula hi pastor wa hina Ricardo, hi sungule ku tiva Ricardo hi 2020 etikweni ra Limpopo. A ri xikolweni xa Nyamazana High a endla vona grade 12 ya yena. Ricardo a ri munhu loyi a rhandza Xikwembu swinene. Ricardo a hlawuriwile hi Xikwembu. Loko hi lavisa Ricardo hi vakulu hi vatswari a hi vona nyiko leyi Xikwembu xi nga n'wi nyika na loko hi nga va tivi vatswari va yena a ha ri ntsongo. Ricardo loko a nga ri a dyondza tidyondzo ta yena eNyamazana High a ri munhu loyi a nga ta xikhongelo. A ri munhu loyi a nga tinyumi hi Xikwembu xa yena lexi a xi khongela. A nga chavi ku fekiwa hi lavantshwa, a nga chavi ku tsongahatiwa. Loko a karhi a khongela swikhongelo swa yena swi fikelele laha a nga endla ti-homestead, a kumanyana gurupunyana ya vafana a yi endla na yona. Un'wanyana i ta ku yimela vanghana. A karhi a famba a endla ti-homestead, va khongela, va amukeriwa lomu mindyangwini eka tiko ra hina. Amen. Loko a karhi a ti endla ti-homestead a joyiniwa hi vanhu vo tala. A ni nga kusuhana ngopfu, a ni mintirho leyi a ni ri Kruger National Park. Mara loko ni vuya ni endla ti-attendance ni vona mintirho yo ya yena yo famisa swinene. Ni vona vanhu lavakulu, ni vona vanhu lavatsongo a ri mahlweni ka vona a karhi a va dyondzisa, a karhi a letela. Ni vona a khongelela, ni vona van'wanyana va hanyisiwa, ni vona van'wanyana va cinca eka ndhawu ya ka hina hi la tikweni. Hikuva vana vo tala na vanhwana vo tala i va cincile swinene. Van'wanyana se va le kule, van'wanyana va le swikolweni tiyunivhesiti lava a hi hlamusele hi ri vatswari hi vana va hina loko va ta huma va ta va ya ka swidzidziharisi va nwa mabyalwa. Mara hi vona a tidyondzo to antswa na mahanyelo ya kahle hikwalaho ka Ricardo loyi namuntlha hi nga hlangana hi yena la. Amen. A ri n'wana
kuyafikela la angakuma ndawo ya ministry asisapotiwa hi vanhu lavo tala a karhi a dyondzisa vito ra Xikwembu a karhi a tlhandleka mavoko va hanya hambi mina ni nga yimaka ni vela ni njhani ya vonaka ku na tinsimbi timbirhi ni vuya ntirhweni kwalaho ka njhani hi disability ni nga ha swi koti ku tirha ni yona fika kaya Ricardo a sungula ku khongela a ku pfula mbilu ya wena mama pfula mbilu ya wena ku pfumela ku hosi Xikwembu xi kona i kona muponisi i kona muhlayisi i kona muhanyisi loyi a nga ta ku hanyisa a ni khongelela entirhweni wa mina ti va swa ku munhu loyi tshama ni ti-crashes entirhweni wa mina va tiva swa ku ni munhu loyi nga huma hi disability namuntlha ni ti fambela hi milenge ya mina hikwalaho ka Ricardo ku nga mina ntsena va tele lava Ricardo va nga va khongelela karati ra ntirho wa Xikwembu Xikwembu xi ri na yena va hanyisiwa va humelela marito ya Ricardo a ku nga vulavuliyela marito ya Ricardo a ku ri voice ya Xikwembu a ri n'wana wentsongo swinene mara a hi n'wi xixima a hi nga voni yena a hi vonaka yena nga laya ka yena lonkulu ka yena hi twe ku vava swinene loko hi karhi hi xita hi December ni tsundzuka a fona hi 12 October ku 24 navusiku a rila ku mama ni kombela ku byela kereka mi ni khongelelela xiyimo xa mina a xi kahle hi hambane na Ricardo hi October last year a ri karhatekeni ku mama swi nono ndi ya ka kwabo ka hina ndi ya wisanyana endzhaku ka sweswo hi Ricardo u wa vabya hi khongerile day liya ya 24 hi karhi hi rila hi a twa ku vava u swi twa u swi fika ku ti-pain leyi a yi twaka a karhi a rila hlamusela wa swi twa ku i twa ku vava hi ti-31 a tlhela a fona futhi hi lo n'wi fonela hi ti-31 a ku ni kombela mi ni khongelelela hi n'wi khongelelela hi 31 hi January loko hi n'wi fonela a ku se ni right mama khongelani mi khomanyana mi nga chavi nchumu Xikwembu xi na n'wina minkarhi hinkwayo loko hi ta hetelela ku vulavula na yena a hlaya a ku mehe nkarhi wa mina se wu fikile wa ku se ndzi famba hi karhi hi ri na vukanakana kasi pastor prophet i ringeta hlamusela yena kambe a ku makungu ya Xikwembu hi swi twisisa kahle a ku khongelani hi ndlela khongelani mama khongelani vabuti khongelani vasesi khongelani va baba hi ku nandza loyi mi tiseketelaka hi yena nkarhi se wu fikile wa ku se na famba siku rin'wanyani mi ta fona kumbe va mi byela va va ndza ha ri kona mi ta va na ku hlangana mara namuntlha ndza mi byela ku ya mina ndlela se yi fike vakulu hinkwaswo sweswo a hi zangi hi swi teka ngopfu hi yo swi teka swa i nandza wa Xikwembu wa swi tiva swa ku na ku famba hi ku la misaveni yo vabya se hi vula swona hi ri kereka ya God of Sia 1 ministry ya Idol leyi a nga hi siya ri na swivutiso
ku xin'wana na xin'wana a hi ripotela yena a ri bava ka hina a ri mutswari a hlonipha lontsongo na loku ku ya hi swivulavulo leswi nga yima laha swi vulavula exactly leswi na hina hi kereka hi n'wi tivisaka swona loko wo fika endhawini ya layijo u ku muprofeta u ku mfanelo wa ka nhlamba ta byela swa ku wa hanyisa xikwembu lexi a xi kokelaka xa hanyisa xikwembu lexi a xi kokelaka xa swi endla swi endlela se ka nkarhi wa makwerhu i muprofeta ka hina i mfundhisi wa hina lama ma nga etlela kaya ya khensa nkarhi lowu mi nga hi nyika wona ku ta ta yima hi vulavula switsongo hi na ndzhaku wa xikwembu loyi hi n'wi tivaka hi nga kanakani hi ri kereka ya godosi ya wona hi vula swona hi ku moya wa yena a wu etele hi kurhula a nga ri a hi byerile ku nkarhi wa yena se wu fikile emakumu na hina hi ta n'wi khoma hi ta tsundzuka marito ya yena hi ta tsundzuka voice ya yena xikwembu a xi ku veki evokweni ra xinene ra xona moya wa wena wu etela hi kurhula na hina ku vava loko u nga wu kutwa a hi nga kutwi tipheni leti a wu titwa mfundhisi wa hina a hi nga titwi leswi a wu vona swona na loko moya wa wena wu famba a swi voniwa hi wena a hi nga swi voni kambe hi phela swona wu hi siya xibakabakeni wu hi siya hi nga si pfuna hi yo vula miri mara a hi nga si pfuna a wu ringeta ku hi dyondzisa rito a wu ringeta ku hi tlakusa minkarhi hinkwayo hi ta ku tsutsuma etlela hi kurhula Ni rhandza ku xala mfundhisi Bayibulu leyi hi nga le ka yona na mhaka mfundhisi amen. Ni ku xala nhlengeletano hinkwayo vakhandziyi va nhlonge tikereke hi ku hambanahambana maxaka na vanghana. Loyi a vulavulaka i Yolanda loyi profete a n'wi vitana Dr. Yolanda. Namuntlha ni lava ku ya celebrate vutomi bya muprofeta wa mina loyi a nga hi lava. Ni vona vanhu va ku tala va tsanile. Me ni tsane hi siku leri ni nga twa muprofeta wa mina. Loko ni vutisa n'wana wa ka
Yeah.
Ikaw, ikaw ang tubig, baka minari, baka pinabu,
xi ri xikwembu xa hina loko hi tshunela ka xona hi tshama ka xona hi xi amukela ku na hinkwaswo eka xona loko hi tshama eka xikwembu yi ri bibele automatically hi hundzuka vadyandzhaka hi inherita hinkwaswo leswi xikwembu lexi xi nga na swona hikuva hi le ka swona se eka swona ku na hinkwaswo ka swona a ku na xisiwana a ku na laha pfumalaka a ku na ofele a ku na nchumu because hi vadyandzhaka hi inheritile eka n'wini wa hinkwaswo swi va swa hina se a hi tumeleni eka ribye ra hina ra malembe a hi tumeleni eka khongolo ra hina ra ku a ri nga hi pfuki ri khomise tingana hi masiku hinkwawo xikwembu lexi na hina xi nga ka xi nga hi sukeli a hi xi tshuneleleni kona va ri ku na movha leyi KVP 388 MP yi tshame hansi yi ponce mavhiki munhu wa yoho a nga ya a ya attenda laha KVP 388 Mpumalanga attenda ni movha yi tshame hansi mavhila ya ponce inkomo ya mahlweni na program ya hina i nkarhi wa rito hi vakokwani va Prof LG Musuma ivi ku va ri ni vanghana lunga muponisi Mathebule and Matsuse va nga ta hi ku landzelelana inkomo
cheka ku xana hi dyondza yini eka vutomi bya yena. Hi nga vulavula swo tala laha ku huma eka Easter eka siku ra ku vona Yesu last week hi dyondzile leswaku Yesu a nga tshamanga a sengile. Swi hi dyondzisa yini hina Vakreste? Leswi mina ni swi vonaka eka vutomi bya hina hi ku hlamula one person, and that one person i ku a hi tanga ku ta tshama laha misaveni. Hi tile for nkarhinyana, because hi tile for nkarhinyana kunene tintswalo leti hi fanekele hi endla eka munhu un'wana na un'wanyana hi fanekele ku swi endla sweswo eka gospel, because a hi laha futhi hi famile again eka misava. Now leswi hi dyondzaka swona mina ekaya, one is to take an initiative in the early ages of your life. It doesn't matter, we are all destined for different things. I debate this now with family, individually, not collective, but individually. Shabumi, Bando, Abba, even Shabuna, three attributes. Slaviko, Shamun, one Christ. Mina, I always call these attributes faith. But not faith. Faith and the one what do like or the one mean faith. No faith, I mean someone who is available, who is faithful. Two, who is available. Three, who is teachable. Jalemo. Three are available in the early ages of his life to serve the Lord. And he demonstrated faithfulness in the way. And finally, he was teaching. These are the lessons we ourselves must learn about those who come to eulogize about their lives. If it's an example that this young man must teach us, he must emulate the Mulanzela, the Gambila, no name, or Amkela, in the early ages of our lives. Mina, Uvani Kukuru, Louis Kimutin at the second level editorial. At the biggest way. Some square is shown now when you now don't try, it depends on the profitability of this life beyond the grave. Whoever should be able to say, go. Don't shift in the presence of God.
tayela a ndzi tshama a pfumelela a ndzi byela kona. So I remember one day, it was my mama from Tulamahaj. Mama my abakarete kambufu. Abangbe ibandi. Isuna khongela na fada. Nungwa awa sumbana ku. Leka khongela na sumbana sinyamana. Do sekari yetinu muzofaka. Sumbana sinyamana na sana imati mashu. One day, mama suka baju pada elai. Arti ini amwe. Lo senta semua pada mati mashu. Lo afka lai. Mani aman aku ini zeni. Isuna kongela. You kongela. Amana aku kaki. Wana semua mati mashu. Dokar fama arka kan this aksan walk like a soldier. One day the apple marriage la panabula kwa kuchino fundisi basama chazi marambone shitisa kabashale nimana kwa mebu kitakechima nazanga yakechima iterete bashwegu vetiseka na papala mfumana ishamalini au uskote njani ni uskote shwegu ina ani matima ya shwegu ndio mtunzuka na mbele ya baba abana martabtala na mtunzuka. My father rest in peace shwegu ashimana wena kawara bishine nikomo. Enggak sudah
Hallelujah. A vulavula ngopfu hi ku hundzuka, a vulavula ngopfu hi ku repenta. Ka ntirho wa yena laha a va hi vitana kona, va n'wi kombela ku va ta va khongelela loko va twa ku vava. A nga pfumeli Ricardo ku fika profeta. A ku mama preacher, because ni nge profeti ni nge se preacher. A ni dyondzisa ku prophecy hinkwayo yi le Bibeleni, prophecy hinkwayo yi le ribyeni ra Xikwembu. A ku ni nge profeti mina rito ra Xikwembu ri nge se vuriwa. Se a ni swi tiva hikuva laha hi famba kona hi khongelela vanhu. A va nga ri ka yena vazalwana, a va n'wi vitana a ya va landza. And remember, a ri n'wana wa xikolo, remember a nga tirhi, a nga ri na mali, mara a kota ku tiyisela hinkwaswo leswi a ti yimiserile ka ntirho wa Xikwembu. Ni tsundzuka siku rin'wanyana a ku ka mina loko hi heta service ya ka kokwana Mukandzi laha Mpondo, a ni vitana hi yima kholeni. A ku mama ma ni vona mehe ni ku a ku phela ni nga hleketi ku siku rin'wanyana mi ta ni vona mina ni teka nsati. A ni n'wi hlamulanga, ni n'wi langutisa ni ku se hi tihi. A ku me ni nge ni teki nsati mama ni ta famba, nkarhi wa mehe wutsongo. Leswi ni swi endlaka na n'wina laha mi fanele mi swi tiva mi dyondza. Loko ni kha ni mi kombela ku mi ni interpretela, ni vula ku mi langutisa ku ni ri yini ni endlisa ku yini. A ni mi hlamulanga ni nga ta hemba leswaku i ni heti matimba. A ku ni ta famba mara a swi kula a ri na smile. And leswiwani leswi ku ri malembe ndzhaku before COVID, a ku ni ta famba mama mina ni nge kuli leswi swa ku mi ta ni vona siku rin'wanyana mi ku ni ta teka mi ta ta mucatweni wa mina, ni ta hatla ni famba. Se marito lawa Ricardo i swi tele leswi ni nga ta swi vulavula. Ricardo u tiri na vanhu va ku tala, u tiri na vuprofeta, tipasta, van'wanyana va n'wi rejecta mara a nga vuli nchumu. Ni tsundzuka siku rin'wanyana a yi nga humesa rin'wanyana kwalaho Mpondo hala township ku hindzanyana xikontiri halaya. Siku leri mina ni nga yangi, ivi ka night prayer leyi va n'wi komba hi xibamu. Loko va vuya va ni hlamusela n'wana wa mehe, Ricardo va baleka hinkwavo, Ricardo a sala tendeni. Loko a n'wi kombe hi xibamu Ricardo a khongela. Lava a va kona hikuva ni nga ri kona, munhu loyi a tshama xitulwini a khomiwa hi vurhongo. Ivi lava hinkwavo va balekile va vuya va tshama hansi, a chumayela Ricardo a endla ntirho hinkwawo. Loko a hetile a pfala ntirho n'wini a sala a pfuka. Ricardo ni vone Xikwembu xi n'wi tirhisa mehe. Ni vonile n'wana un'wana loko kwetsima o fulova ka presence ya yena. Ni vonile Xikwembu xi n'wi tirhisa hi matimba. A ku ri munhu wa ku tinyiketela. Ricardo a ri na rirhandzu na vutsongo bya yena, na ku va a pfumala xa le matini xa yena. A ta ku vutisa ku phati ya wena yi rini. I vo tala lava hi nga dya tikhekhe ta ku xava hi Ricardo hi phati ya vona. Ricardo a ri na rirhandzu, a ri na rirhandzu, a ri na ku tiyisela, a ku ri nhenha. Ene na tsaka Xikwembu loko xi ni endlile ku ni hlangana na munhu wa ku fana na yena, ni famba na yena. Hi fambe miti yo tala until hi ta hambana. Ni twi mhani van'wanyana va vula timhaka ta ku a Bushi Ricardo a nga teli xikolo. Na tatisa sweswo na mina ni pfumelelana na swona. Ivi a ni byela ku mama Xikwembu xa ni vitana xi ri ni ya tirha a Bushi. Na suka hikuva ni fanele ni endla leswi Xikwembu xi lavaka swona. Ni ku ni mpela loko Xikwembu xi vula sweswo famba kahle profeta. Hi mpela ivi a ya Bushi. Ku vi ku hambana ka hina, ku vi ku pfala ka ti-home cell, a ha hambana na tona ti-home cell hikuva a fambile a yi Bushi. Se ni ta ku ka Prophet Ricardo ni ku farewell my prophet until we meet again. Nga ku Xikwembu xi nga ni pfuna na mina ni hundzuka ni ta vona tilo hikuva na swi tiva na ntshembo ya ku Prophet Ricardo tilo ri vonile. Hallelujah, amen. Inkomo hi khensa Xikwembu hi vutomi bya Prophet Ricardo. Khensa vumbhoni lebyi byi twaku byo ponisa mimoya ya vanhu. Hi ntiyiso Xikwembu va tsala ku makala ku tsandzeka xa swi kota, xa endla. Mani Susan i munyama namuntlha perile, kambe Xikwembu xa hina lexi xi kotelaka xa ku xi kota ri ta xa xi na n'wina. Nguva leyi ni nga ka yona mi ta hundza loko mi ri xixikeni
rikasha kwashina unanikorela dyambu xikwembu a xi yele mahlweni xi mi pfuna mi nga suki kusuhana na xona khomelelani ka xona tanihi mudyandzhaka wa xona loko mi ri ka xona mi inherite hinkwaswo xi na hinkwaswo mi nga ka mi nga pfumani loko mi ri vukhongeni bya xona yanani mahlweni mi xi tshemba inkomo hi ya mahlweni na program ya hina vakhanyi va nhlonge i nkarhi wa ku hlahluva hi ta kombela nyikiwe Pretty na Khensani va ta haleni va ta hi hlela xilungu endzhaku ka vona ta kombela Ndhuna Phakula va ta ta haleni mi karhi mi fundisa mikelo inkomo Moya waka rorisa etlela hi kurhula n'wana mhani rifu ra wena ri hi twise ku vava mara u swi vurile ku ri u ta famba wa ha ri ntsongo ntsena a hi nga tivi ku ri u ta famba hi ndlela yihi kumbe rihi famba u ya wisa nandza wa hosi mintirho ya wena a yi ku landzele mhani ntsongo tasi Gidivoni tsakani na wanga. Amen. Oh jara hina makwerhu wa hina u yisile hi nga swi langutelanga swi tele leswi a hi swi languterile eka wena hambiswiritano hi ta ku tsundzuka hi laha ku nga heriki etlela hi kurhula Vilankulu hosi a yi ku rhangele emahlweni wena Silambo wa Vilankulu wena hosi Vilankulu wa Silambo wa Xibutana wa Xipomana wa Maxisani ibisele ka 71 verse 1 from Papa Gulu na Mama Gulu na Mama Papa. Enkomo mtamilo sabayo linkweni etikwenda rubeka nge amen. Medichechisa andizana nalava basa kwamatebe ngoma nisale pacha. Umuntu wakwati
kuchichisa amazibhala. Hallelujah. Baka inanje cancer akukona nesikwembu nje cancer nomatsungu nomthumbi entukulu wabatshali lokho asukotile ukuyisela nokumina principal yayiyosungula ekerekeni emathibeshini ekerekeni and the first apostle Bunarges and teacher asuka ate high school yakakokwana maluleke na kuna mashakazi. My girl njukutiba enti ekantiro washkwego awunyikela awubhingirike na conference yokwati kwefuma yabadani nako hokwa ukwana maluleke loko angafana anokududisa nsoro ite high school. Hallelujah. Yukuyimela ebukobya kamajeje etikwenda mwanati yubula sona kufamba alabata saba yukwa hero na tikora mtu hero na alitabati president hero na alitabati kansela na kantiso aitafiki pakula na chakula Tribulament tribulation and amba ambe and tutulumalobe ndita hula letu kupeka mashagas when government mwekile kata yokitaune vote ya wena India nei auta wena hiyo nada za anga wena hiyo when opposition party vote wena India nei auta wena hiyo nada aunga wena hiyo baka ntukula lesi ndiri munangeni wotukura mwanati ndibula blanjenga tutinyingi hiyakone kati election ayeni ya votele ntiso ya votele government eyingatasukota kuyifambisa eyingatasukota kuyingirisa etikwenakanana ya jevelope kokona tsavutifambile avula kambaina mutu vakahilo akumitalula vatamitekela nilesita samwina ndubula nditiyisile vatekile palamende ya tata komiti wolindia yitumile akuendiwe nchumu ilavetikaselara lavangatatira hitiyiso etikwenda kumwanati ndubula vatenakanakana alavewe akela dorobana sifanya kanzo tam sugaina doroba subula yini babanuna babasati hitanya yini tikora ina bata bada uketele masri bakulesi asutira nchu ila lo aka college na haya ebuta tam college hai tatamta mita umeza 5000 tama hala estenza sitemwa intizo ibaki kumena sono hita akala kuina mashakazi wamina nguta lezo kumendai tifanya tena tumitekeleti kutumtekeshipo nekululeka nitala abaitibi akule problem kuna son ule problem kuna de his kudai ma kokona muleka chumele kwaze kwa wale his mana banga lezo kumeboni tiso wa baba lezo tuchubulaka nje bola entiso logo imanenge umana ina tamusia ya ilabetu berishubu dilaba luleka ni shubuka from 1994 akudendu tushikontresha deposit of the Ispamel uchele Dr. Kosa in 1994 loko angene namkalazo lokufoma shoku mwana kama patiko na luleka sota yitenda yini wakati wote madamu jenga biofabisi pamela kumshuru ndio koma kulfa ana kuonelea
nsabeni bandishileli makaya tikweni va ta va ta hi bandisha matseva lama hi nga na woho ta va ku nkarhi wa kahle va kun'wana na kun'wana hi tshama hansi hi tshamiseka hi yima ku humahuma hi fambafamba hi tshamiseka hi ta yisela vito ra Xikwembu leri nga ta hi khutaza leri va nga ta va hi chumelela rona ta kombela ku hi nga hi yima leswaku ya hala na hala hi huma hi ya handle se hi tshamiseka va ta va ta hi bandisha matseva lama hi nga na woho endzhaku ka minyikelo worship team hi ta hi tekela risimu ro hola ra ku va hi ta yimisa mfundhisi va ta ri va hi katekisela minyikelo and then se va endla ntirho wa vona inkomo. Let us lift up our hands. Oh
thank you for your presence, which we can feel in this place. In the mighty name of Jesus, Father, the family is here, the church is here, the community is here. We have brought our hearts for a surgery. We have brought our mind for your ministration. In the mighty name of Jesus, we thank you, Holy Spirit, for when you are around, we are sure of your presence. When you are around, we are sure of our healing. We release the balm of Gilead to effect healing of the body, healing of the heart, healing of the soul, healing of the mind in this place this day, in Jesus' name. Shall we all say amen? Amen. Shall we all say amen? Amen. I want to use this time first and foremost to extend my greetings to my wife. We happens to be our mother in this church. We receive and acknowledge you. To our in-house pastors, comprised of the Malunga and the Spear family, take into cognizance your presence. The GRC household, where Mama Susan and her household are members, we acknowledge and receive all of you. To Osi Jakama Jeje, under the leadership of Chief Kakula, acknowledge you and receive you and acknowledge your leadership. We submit and we submit under your God-ordained leadership. To our councillor, Lutate Laki Tlampo, of this area, where the church is and where the Tobin family is based, we acknowledge you and we submit under your leadership. To the church in Bushbuck Ridge, where the fallen hero was a leader and a founder, we take into cognizance your presence. You were able to summarize his life of 25 years within a very short space of time. Without a rehearsal, your testimonies and your speeches were aligning. It was just a block on top of the other. One did not have to know him for the past 25 years, but if we had an opportunity to attend this set-off meeting, we will know him within this short space of time. Thank you very much for coming and paying the last homage and witness the setting off of your father in the Lord. Before I go to Mama Suzette and the corporate house, let me acknowledge all of you in physical attendance who took it upon yourself to come and support them, Tobeni as well as the Mhlanga family. Thank you for standing with the family in this trying time. To the program director, thank you for affording me an opportunity to be the last speaker in our lineup for today. To Mama Susan, God gave you a gift. I don't believe you knew what you were carrying in your period of 9 months. But the heavens that gave you the gift knew exactly what you were carrying.
point of trusting you with this gift lying before us. May you find comfort on 2-3 grounds. One being the fact that your son knew the Lord. Number 2, your son said yes to the calling of the Lord when he called him to serve him. Number 3, be comforted by the words of our departed hero, Dr. Miles Monroe. I will quote him verbatim. He said, good death, I quote him, is not to die old. Or to die young. But it is to die empty. Meaning, when you are born, each one of us is born. God places and compresses the purpose on the inside of us. And it is up to that individual to discover the purpose God has actually allowed you to be born for. And you must immediately, when you discover that purpose, you must live that purpose. And when your time to fall asleep comes, you must have emptied yourself. And as far as God's assignment concerning your birth is concerned, Jesus only lived for 33 years. But his earthly ministry only lasted for 3.5 years, the public ministry. But the impact he made cannot be erased. In that 3.5 years, he rose the dead, opened blind eyes, opened barren wombs, leprosy, commanded the cripples to rise and walk. He multiplied bread and fish. It's not how long he lived, how much he impacted lives within that 3.5 years. I want to quote one of the speakers who spoke, then we go to the word. Use a different approach. Instead of talking about what he has done, he said, I choose to deduct lessons out of the life he lived. One of the lessons he learned was that we must take an initiative. What am I trying to say? Let us be comforted just because of that. Amen. Lastly, may God be with you after this meeting or post this meeting. I know it's not going to be easy, but God is faithful. He will keep you and sustain you. And God strengthen you together with your children and the entire family. Susan is a committed member of this house, together with her children. When her son was attacked by sickness and came back home, he no longer be with the church in Bushbuck Ridge. That was back home
Another Joshua 24:15. As for me and my house, we shall serve the Lord. With celebrate his life, well lived, full of impact. We were part of his in and out of the hospital. We've been to the family, he's been to church, we prayed for him, we did everything which we needed to do. Finally, God healed him, however he chose to call him back home, not to bring him back to us. May we be comforted, all of us, by that knowledge. Amen. I want us to go into the Word of God. Before we receive the Word, as I was seated down there, and the children in the Lord were speaking about his life, and now that he has left, the Holy Spirit said to me, this is not the first case. Israel was once exposed to something of this nature. Moses delivered them out of Egypt. But before they entered the land, he demised on the way. Just because they were not following Moses, but they were following God in Moses. God allocated another leader. He said to Joshua, my servant Moses is dead, arise, take the baton, lead the church forward. Whatever the Lord starts, sustains and continues. I want to say to the church in Bushbuck Ridge, God's servant might have fallen asleep, but the God who called him is still with you. So let us direct our focus in the caller. Because the caller has called the called. But he still have many to call and lead the way. Lastly to the church, I want to advise when you get back home, one of the Sundays or one of the days, pick up one day, create time, and allow people to speak about how you walked with him. That will also speed up healing, because I realize meetings like this will be fit well if it was a memorial service where we allow people to speak the whole day. Amen. Afford people an opportunity to talk. Amen. I understand what it means to lose a leader. But Jesus is still with you. Amen. Let us receive the word of God shortly. I'm not going to be long. Amen. Let us lift up our hands and say, Lord, speak to me. I am listening. Lord, speak to me. I am listening. Speak to my life. I am listening. I open up my heart. Make a deposit of your weight in my heart. In the name of Jesus. Amen. I want us to talk shortly on the reason why you are still alive today. Only one reason. The subject of my teaching is the reason why you are still here today. The reason why you are still here today. And I'm giving you that one only primary reason. You are still here today
Luke chapter 13 verse 9. Chapter 13, verse 6 to 9. Oh, chapter 13 verse 6 to 9. The book of Luke, chapter 13, verse 6 to 9. Luke chapter 13 verse 6 to 9. I will read it over the altar. Luke chapter 13, verse 6 to 9, it says, he will interpret as I read. Then he told this parable. A man had a fig tree, planted in his vineyard. And he went to look for fruit on it, but did not find any. Verse number 7. So he said to the man who took care of the vineyard, for 3 years now, I have been coming to look for a fruit on this fig tree, and haven't found any. Listen to the last part. He said, cut it down. Let me repeat myself. Cut it down. Why should it use the soil? Why should it use the soil? Verse number 8. This is the conversation. Verse number 8. He who was instructed to cut off this tree, he replied and said, verse number 8. Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year, and I will dig around it and fertilize it. Verse number 9. If it bears fruits next year, that will be fine. If not, meaning if it does not bear fruits next year, then cut it down. If it does not bear fruits next year, then cut it down. These are the words of Jesus, teaching about the kingdom of God, teaching about salvation. And he said, because Jesus used to teach using parables, and he used parables so that people may be able to understand.
the vineyard who planted this tree said, I'm giving you an instruction telling the vine dresser, go ahead and cut off this tree because it is not serving purpose. But listen to the response of the vineyard worker. He pleaded his case with the master of the garden and the one who planted the tree. He said to the owner, before you cut it off, please, I'm pleading on his behalf. In other words, I'm pleading on behalf of this tree. Thou shalt not kill it or destroy it now. Give me 1 more year so that I can do 2 things. Number 1, I will till the ground around this tree. Number 2, I'm going to fertilize this tree. And after 12 months, which will be the 4th year, you can come and demand fruits from this tree. And if you find it not in a position to bear fruits, then I'm giving you the go ahead to cut it off. I'm teaching on the subject. Why are we still here today? We are here today because Jesus prayed for us. We are here today, ladies and gentlemen, not because of our works, not because of our wisdom, not because we exercise more than others, not because we eat as per the prescriptions of the dietitian,
say for us? An extension of 12 months was extended. I want to close by saying, tell your service neighbor, you are living in a borrowed time. You no longer have time. According to the calendar of the owner of the garden, your period has lapsed 3 years back. You are living in a borrowed time. The last question I want to ask is, now if you are living in a borrowed time, and you are presented with this opportunity to change something in your life, or to do something in your life, what is it exactly that you will do? I believe if these 3 knew the intent of the master, these 3 will definitely bear fruits. Now if you have a revelation that you no longer have time like you always think you have time, you will make use of the remaining time profitably. In other words, being given another 12 months, we are in other words saying, the grace of the Lord will not give you another chance. The grace of God will never give you another chance. But the grace of God will remain open until you access it. Can I hear the church say amen? Can I hear the church say amen? In other words, I'm trying to say in simple terms. The devil has been coming and saying, this man of yours, this man of yours, has done 1, 2, 3, 4. I want to terminate him. But Jesus will always come in between. He said to the Father, the devil cannot have a ground over this one. Because I have died for this. Now he who has been died for must responsibly know that I have been died for. And access the grace by returning back to the Father. Jesus will never stop to plead for your case. Until when you take your last breath,
has prayed for you. Take this message and go with it. He said, after this, go and encourage others who go through the same thing, that Jesus has prayed for you. I refuse to lose my mind because he has prayed for me. I refuse to wash my nets off because he has prayed for me. I want to say to the church here at home and in Bushback Ridge, one spear is fallen. Let us pick up the pieces and rise. One soldier is down. But let the living soldiers emerge and move forward. Because he has prayed for us. He has prayed for us. Shall we stand in the presence of the Lord? Shall we stand in the presence of the Lord? And lift up our hands in the presence of the Lord? And say, Lord Jesus, I thank you for praying for me. I thank you for standing in the gap. I thank you for sparing my life when my life had to be cut off. You said to the Father as an intercessor, wait a moment. Let me go and work on that person. I am still here today, not because of my works. My works are not good at all. My works are not appealing at all. But it is by your grace that I am here. It is because of that prayer you have made for me. I want us to close our eyes and drop our hands down. Let us close our eyes. Who is here amongst us? Who is saying I can identify with that fig tree? I see myself in that fig tree. And I see Jesus in the man who was working in the vineyard. I can hear him say, Father, give this one another chance. He might not have given you fruits for the past 3 years. Maybe for the rest of your life. But I plead this case. Give him another chance. It is so heavy in my heart and in my spirit that as I throw the rope of salvation in the day when we send one of our own, may take this opportunity and say, I am given another chance by God to make things right with him, to be reconciled with him, to have a relationship with him. If you are here saying, before my life is cut off, I want to take advantage of this chance and make things right with the Creator. If you want this chance to work for you, just lift up your hand. I'm seeing many hands going out. You see, the devil will say to you, you still have more time. The issue of time and eternity is God's mystery. But we thank God for Jesus, who is forever saying, Father, before this one dies, please. Jesus was saying he cannot die in this state. He cannot die without a relationship with you. Just lift up your hand, I have your head. I'm seeing so many hands lifted up. I want to offer a prayer for you. Father, in the name of Jesus, our hands are lifted up. We are like that fig tree that almost cut off, got cut off. But Jesus said, no. I am that individual who has always been running away from you, who has been living contrary to your way. But today I have heard your word, and I want to
grace. Change my life, oh God. In the name of Jesus. I pray for the hands that are lifted up. Father, let no life be cut off before things are made right with you. We refuse to die sinners. We refuse to die unrighteous. We are reconciled with you by believing in our hearts. In the name of Jesus. Father, we commit their lives unto you today. In Jesus' mighty name. Those of us who have backslided, we crave these chains of God. We are running back to you like the prodigal son who went to a distant place. But when life confronted him, he made up his mind and he went back home. When his father saw him, he said, "My son who was lost is now found. My son who was dead is now alive." Receive the sober life of God. Receive the life of the Lamb. May you be made new again. In Jesus' mighty name. Open your eyes and drop your hands. Amen. We've come to the end of our teaching. Amongst many other lessons we must take home is that let us learn from the life well lived by the person we're setting off today. Number two, let us learn that Jesus, whatever saying, Father, Imanyana, I appreciate it's not in good faith. Give me the chance that I went over it. Even me as a shepherd of this church, I'm saying, the Lord spare their lives, that one and that one and that until someone and our until they are reconciled with you. In Jesus' name. Hallelujah. We've come to the end of our meeting. We are going to drive out of this place. Going to the cemetery. As we go to the cemetery, we are going to follow the cars that are going to convoy to the place. As we are going to the local cemetery, we are not in the cars. So that's why I should be. It's local. That's all I got. Okay, good. So, Sugalani, you will just follow us as we lead the way. We will look for a better, fast alternative road. Because we were suffering of lots of potholes. This is the other way we are going to follow. We shall have the pastors ahead of the coffin. And then the coffin in between the pastors and the immediate family. The family will come behind the coffin. Then after that, the family, the rest of us. That's the first order we're going to observe. Secondly, we ask that all of us remain in the hall until the family shall have walked out of the auditorium and give them chance to get into the cars. In fact, when they get out of the hall, we can also use any other entrance and exit to get out of the hall. Before that, please, we request that we keep order. We have observed. Thank you very much. We appreciate. Allow them to walk out. Amen. Lastly, outside the yard, there are two entrances and two exits.
Just because we are using the main one, the Bierla Highway, let's wait for them to drive out until they are along the palisade here, public works. Then the rest of us we shall drive out. Let us not experience you can use both gates. Bierla Highway or Ship Gate is fine, but after when the family shall have driven out. Amen. Go ahead and offer back the microphone to the program director for the few things I might not have touched on from the family and protocol. Then we receive such. Immediately after that, we are going to ask those that were assigned to take a masalela, Yamradua Waina, Baba Isa, Amove, Amen. Then the time and then she
reached the land of joy divine, and all His beauty now is mine. There shines undeemed one blissful day, for all my nights has passed away. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, upon thy heights I long to stand, and as I look across the sea, where mansions are prepared for me, and view that shining glory shore, my heaven, my home forevermore. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, upon thy heights I long to stand, and as I look across the sea, where mansions are prepared for me, and view that shining glory shore, my heaven, my home forevermore. Zingenile ekanana la mianzu yonansia kubonaka la kajambu kuhlongorile usiku. Oh, kanana rosa seca tikoleritsa kisaka sensitsiki le mananga se hansinga hatabuya zita akahe kanana rita bakaya ramina. Oh, kanana rosa seca tikolerita kisaka sensitsiki le mananga se hansinga hatabuya zita akahe kanala rita bakaya ramina. Reached the land of joy divine, and all His beauty now is mine. There shines undeemed one blissful day, for all my nights has passed away. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, upon thy heights I long to stand, and as I look across the sea, where mansions are prepared for me, and view that shining glory shore, my heaven, my home forevermore. Oh,
la mianzu yonanzia kubonaka la kadyambu kuhlongorile busiku okanana rosaseka tikoleritsa kisaka senzitsiki le mananga se inkomo se ifikile haleni ka xiyenge xa hina xa vumbirhi xa hale masirheni eka nkarhi wa sweswi mfundhisi va ta yisa ntirho amahlweni hi ta nyiketa mfundhisi va yisa ntirho wa hina amahlweni Hallelujah. Amen. Ta kombela vamfundhisi Sibiya va hi khongelela. Ai khenseni Xikwembu a khensa nkarhi lowu wa fanaka na lowu Xikwembu hi ri Ebenezer ku ta fika laha hi khensa hosi loko mi hi fambisile kusuka ekerekeni ku ta fika ka la swirhapeni Jehovha hi rhangeleni hosi a ta tirha ntirho lowu hosi ku fika makumu vana na hina hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta amen. Before ku ya nyikiwa ti-rights ta ku lowara hi ta ya hlaya rito ra Xikwembu suka ka buku ya Varoma chapter number 14 hi ta hlaya 7, 8 up until 9 yo i hlayeka i ndlela leyi. None of us lives to himself but to the Lord, and none of us dies to himself but to the Lord. If we live to the Lord, and if we die to the Lord. So then, whether we live or we die, we belong to the Lord. For Christ died, lived again for this very purpose, that he might be the Lord, both for the dead and for the living. Rito ra Xikwembu hi riri hi va Xikwembu loko hi hanya, hi tlhela hi va Xikwembu na loko hi fa. Lexi ni lava ku swi vula hi ku relationship ya munhu na Xikwembu a yo va exist ntsena loko hi karhi hi hanya, kambe relationship ya munhu na Xikwembu it goes beyond the grave. Hallelujah. Hikokwalaho Xikwembu loko xi vulavula na Joshua xi ri ka Joshua, nandza wa mina muxe u hundzile. Why? Xikwembu xa ha n'wi vitana nandza wa xona na loko a hundzile ka misava leyi. Hi marito man'wanyana loko Xikwembu a xava xiyimela a xi ta vula ku muprofita wa mina u hundzile. Hi marito man'wanyana relationship ya munhu na Xikwembu a hi ntsena loko munhu a karhi a hanya phefumula. Relationship ya munhu na Xikwembu
na loko a hundza bibele yi ri ya ri va Yesu na loko i hundza. Haleluya. Hi marito man'wanyani ku na hope na hambi loko hi hundza ka misava leyi ya ri na ku tshemba, ya ri na ku pfumela ku ri Xikwembu lexi nga hi vitana ta hina timhaka na xona a ti heleli ka misava leyi. That is why vuyimbeleri rin'wanyana u ri u themba lame ngizonyuka nalo ni nghena nalo edumisweni. That is why mi hi vona hi khotelerini hi ri va tatana na vamhani va khotelela ka Xikwembu, because ha swi tiva na ku twisisa ku vutomi bya munhu a byi heleli laha. I ri bibele la ya byala ku na nkarhi laha Xikwembu xi nga ta pfuxa lava nga fa. I ri va ya hinkwenu ka hina ya ku avanyisiweni. Hi endla ku loko hi hanya ka misava leyi hi lunghisa timhaka ta hina ku nkarhi wa ku avanyisa loko wu fika u kuma ku mintirho ya wena ya basa. Leswi va nga vulaka ku na ku hand over the assignment. U kuma ku ka assignment ya wena u ba tigwaju ntsena. Haleluya. I ba ti-right ku ya fikela phasi maka ku hawa wena u pasile nghena hala endumiseni u ya tiphina na van'wanyana. Mara loko se u kuma phasi maka ya wena yi nga fiki se ku sungula swin'wanyana. Rito ra Xikwembu ri ku getla ka matini, ku rila ka kona, pain ya kona. That is why ku swi important ngopfu ku loko ya hanya i hanya ka the borrowed time. I understand that borrowed time ku amukela rito ra Xikwembu, ku amukela Yesu. Hi mhaka ya ku hi yena ndlela, ntiyiso na vutomi. Haleluya. U ri a nga kona la nga ta nghena ka tatana handle ka yena. Ya chumela swona ku loko ya ri misaveni i opportunity ehenhla ka ti-relationship hinkwato leti ti creataka. Relationship ya masungulo, create relationship ya wena na Yesu. Yi ta ku tirhela loko se swi fika kwala. Xikwembu xi hi katekiseni a hi khongeleni. Papa ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta, kgoši ra maatla ohle o modimo, o re Jehova o re o modimo ba ba gwang le ba ba phelang. Ngaka ra maatla ohle re a dumela re lengwe la matšatši phalafala e ilo lla, mme bago ba ile o tsoga ba bohle modimo a ka re ile o fitlhela pele a setulo sa kahlolo mo melato ya rena modimo a ka ile o tšwelela pele go rena. E re Jehova lego la modira dibe le a go kuša bohloko eupša o thabela mogo ya gwang a le moreneng. E re yana lentšu la modimo e re mediro ya gage e ile o molatela, bopaki ba gage bo ile o molatela. Kgoši ya ka lokile re bolela jalo mongaka ra maatla ohle moe mokgethwa, kgothatša ba motse, kgothatša puthego, kgothatša setšhaba se mongaka go tseba gore bophelo ba motho a bo felele fela mo. It goes beyond the grave. Re rapela ka tshepa le go dumela mo leina le le maatla la Kriste Jesu wa Nazareta. Le ga re sa ile wa fa the right modimo ka to bury our brother. We know that one day my heavenly Father e re o ile o tsoga mmele o tiileng o sa boleng o sa tshwareng ke bolwetse, the victorious body. That is a spiritual body. In the name of our Lord Jesus Christ, Father, we thank you, Lord. Amen. Itaya yenyika by family na lava undertake the rights to lower the coffin. Loko kuba ku van'wanyani ba ri ba reta ba bolela tša ba di bolelang. If una le wa reta, it's okay. We are not against that. But if I wanna, then it a sungula risimu iyimbelela and allow the man of God to go down. But we know one day he will go up, yes, as Christ comes. Amen. Amen. Kilela, kilela, kilela moya. Kilela, kilela. Ya loko nga ri na wa ku bashira rekisarati. Loko nga ri kona nga swi fika. So it's fine. We are yimbelela. Kilela, kilela, kilela moya. Kilele nama. Oh, kilela moya. Kilela, kilela, kilela moya. Kilela,
Vakhandi va nhlonge hi nga vi vahlaleri a hi veneni vachaveleri a hi yimbeleleni hi tele swo hola hi nga hlaleli a hi chaveleleni hikuva hi yimbelela a hi yimbeleleni hinkwerhu Jesu ki yena wa mathomo Jesu ki yena wa mafelelo ki alfa Jesu kiena wa mathomo Jesu kiena wa mafelelo ki alfa ni omega Jesu kiena wa mathomo Jesu kiena wa mafelelo ki alfa
Rito hi mukhanselara. Inkomu aka program director ya hina. Na ku teka nkarhi lowu ni khensa ku va loko na hina tanihi masipala mi hi nyikini ku ri hi ta la mutini hi ta tisa marito yo chelelela. Xa ku sungula ni la ku xeweta aka n'wina nakambe program director ni xeweta aka mfundhisi wa hina Pastor Pat Maluleke va kereke ya GRC na mani mfundhisi xikan'we na vatirhikuloni va n'wina vafundhisi hinkwavo lava nga kona, all the existing structures leti nga kona a kerekeni ya GRC na kereke hinkwayo. Ni nga rivali na ku xeweta na vukosi bya ka Majenje laha hi nga vona ndhuna Phaku lava nga kona a xikarhi ka hina namuntlha haleni, ti-ward committee, ti-CPF, ni vone na vayimeri va swa nawu va advocate Mongwe va kona xikarhini ka hina na hinkwavo va ti-taxi na va Burial Society leyi nga kona haleni. Na mi xeweta hi vito ra Yesu, amen. Xa ku sungula hi la ku ta yisa marito ya ku chavelela aka va ndyangu wa ka Mthombeni for the great loss leyi va nga hlangana na yona. Hinkwenu ka hina marhumbu ma hina ma rhurhumela hi xiyimo lexi xi nga humelela aka ndyangu lowu, because ha swi tiva ku ri na hinkwenu un'wana na un'wana i tibyela ku loko a kurisa vana lava hi vona va nga ta va n'wi lahla aka ra mundzuku, mara ku va mutswari a ta tshama a witnessa ku famba ka vana ha swi tiva ku ri hinkwenu swi le ku hi vaveleni. Se hi la ku ta vula leswi aka Comrade Susan xikan'we na va ndyangu hinkwavo leswaku ri chavelelekani mi tiya, ha swi tiva ku a swo va simple ngopfu ende rifu a hi ra masungulo ri va kona namuntlha, mara ku hava loyi a nga ta yima ku ri mese ni tiyini rifu a riti ni nga ri khodelela, swo boha swi hi vavisa. Mara lexi ni nga xi vulaka hi la ku ta vula timhaka ta ku ri a hi continueni hi rila hambiloko pain yi karhi yi vava ku ri pain leyi kulukumba swinene, hi rila hi langute a hosini, because Xikwembu hi xona lexi xi tivaka leswaku ri aka mbanga leyikulu xi nga hi siya na yona namuntlha xi ya hi thovisa ku yini. Vafundhisi na n'wina hi la ku ta mi khensa aka ntirho lowu wa mi karhi mi wu endla kusukela ntirho lowuwani wu sungurini ku ta fika namuntlha hi fikaku amakumu, leswaku ri Xikwembu na n'wina xi mi pfune xi mi katekisa xi mi nyika vutlhari na marito lama ya ku ri loko mi ma humesa ma ya phencha straight aka mbanga leyi va ndyangu va nga tweni ka ku vava aka yona xikan'we na vaakatiko hinkwavo. Mi ta yima na mina ku na vafundhisi va ku huma Bush, vaakatiko va ku huma Bush, ku komba ku ri na vona va khumbekini va twe ku vava. A vo lo ta haleni hi mhaka ku nkarhi wun'wani vo ti humesa, va te haleni hi mhaka ku la ku ta va ta heleketa murhandziwa wa vona loyi a va hanya na yena malembe 24 ku ya le ndzhaku leyi. So hi la ku ta vula sweswo hi ri masipala wa Phalaborwa ku ri chavelelekani va ndyangu, chavelelekani kereke, chavelelekani vaakatiko hinkwavo, hinkwenu n'wina mi nga kona haleni. Xa ku hetelela no la ku ta nyikanyana update, ni nge teki 2 minutes hi mayelana na patu. Ni twe na ndhuna Phaku lava ri khumba layani wa vumune loyi humaka ka wona a va tini va ka Public Works na ti-stakeholders ta hina ku nga va PMC, ku nga va ka Majenje na vona na ti-tribal letin'wana. So then ni twisa ku ri hi mavhiki mambirhi lama mataku va ta hi vitana hina makhanselara loko se va finalize timhaka ta vona leni, and then hi sungula ku thola vanhu hi ku ya hi muganga wa hina, patu then ri ta sungula. Na hina swa hi vavisa nkarhi wun'wani i hetelela i chava ku ri a wu fane nga ti masirheni i ta vula, because obvious vanhu va ta ri la hi rona patu leriyani and hi nge tsutsumi tanihi vurhangeli hi chava responsibility ya hina. Na loko vanhu vo ta va ta fika va hi rhuketela hi mhaka ya ti-frustration ta patu, i responsibility ya hina ku amukela swilo hinkwaswo, because hi ta swi kota ku va rhangela and hi nge heti hi fika hi vulavula marito ya ku tsokombela ya ku mi tsakisa, mara mi kuma ku ri swilo a swi le ku endlekeni hi nkarhi walowo. So that's why ni ku ri nana hi nyikeni nkarhi hi ta va hi karhi hi mi update. Va ku tala ni sure ku ma swi twa wa 13 hi tshame ri busy hi karhi hi vitana ti-meeting update vaakatiko hi mhaka ya progress leyi nga kona. But lexi hi mi byelaka swona vaakatiko i ku ri patu leriyani ri le ku kumeni ka attention, ri ta sunguriwa. A hi vona ngopfu mhaka ya ti-election, ma swi tiva ku ri nana swin'wana na swin'wana swi famba step by step, and then mi ta va mi karhi mi kuma ti-update kusuka ka makhanselara ya tindhawu ta ku hambana ta kwala lekani la mi tshamaka kona. And then ka ku dya nkarhi program director la ku khensa inkomu. Inkomu hi khensile marito lama haku ka mukhanselara. Sweswi ku ta va ku ri rito hi va society, rito hi va society ku va ku va koho. Re leboha mosora maraka sa mathomo re batho ba dumedisa ba lapa leloko le metswalle setšhaba sa Pholo le Kgauswi, dintona tša rena mo le ba kereke ka leina la Jesu Kriste, amen. E le rena ba le di-memories re la le lena re re nganga e kgomotšeane
Terojela barute ba le preachela Jona. Ao be di bandish jalena. Hallelujah. Amen. Hey Lord living memory una le molorun aya le tshwara botse. Sa tlodimo ha se seng. Amen. Amen. Living memories e hona ya philena le 12 years ra re join sa re le bua thego ya lena support ya lena. Re na le di plan ja rena jo fapa na re a fa le maswika e le nya go tseba ka living memories re taba re le ka kwa motseng la tala re butsisa re di tsamaya bya le di aeroplane di ona le di tututu di ona le di pere di ona sa bile no go fa ka mali mo le nya ka mabotsa le living memories re la bo inkomo ikhensile ba living memory sheshi inkarhi wa ba ti avansa inkarhi wa lava ti avansa va ri kona Mateki. loko va nga ri kona hi ta kombela rito ro khensa hi va ndyangu Kwa mfano kulo kula laba khala ki mna matimba mama batite kurelaksa ngana bana a ende so bona bokutela abantu bona vele batle mkhensi ime wanjambo lanua ikhensa kuyenela from Monday could be ya could be kana mu maboko n'wena milenge n'wena mitsheketo n'wena leswi mi hi pfuna hi swona hinkwaswo hi khensa hi vuyelela a to tihosi tanihiloko hi tshama misaveni ya toho na vo makhanselara hi ku va nga herisa na vo hi khensa hinkwavo ngopfungopfu GRC n'wana ka mi nga si amukela rito ra Xikwembu GRC va lava nga kwala va ka mhaka ni ninge va kheta loko tala mita imhaka hlanganani na vona loko mi lava ku ta kuma rito ra Xikwembu hi ku vona va kota ku nyika na kereke free swilo hinkwaswo free service free va vona na Xikwembu kuse hi ta fikela laha hi nga ku fika and kese swinene thani xandla henhla ka xin'wana xandla loko hi suka laha a ni vuli n'we mi ta sala mitirho a mi hetisa ntirho lowu n'we mi ta sala mi hi nandzela mi hi nun'hetela ku ri hi ya kwini hinkwenu ka hina sweswi hi nga tisa swona ti-taxi tetiya ti hi layichile ta hi layicha from laniwa ti-taxi ti tlherisela mutini pond ka tiko ra kokwana Phakuri yona muganga se loko hi fika laha ho tweba ho nyikana ti-address lava nga na cellphone number teka tinomboro hi ku i kule na le kusuhani Bushbuckridge White River Giyani Kwankowa ya na le ka Sikororo mina mi vona hambi mi nga vuli hi hina na mi vona hinkwenu ka hina se manjeni hi ta kota ku fonela na yo living memory leyi nga tindhawu ti nga hlayi koho living memory a yi nge vula ntsena yi na 12 years ku ri na tindhawu letin'wana tona hambi joni yi koho living memory se ni vula ku ri a hi twisiseni swilo swiyimo loko hi joyinini ka sweswiya na hali ka vafundhisani swiswa swi va simple ma swi vona mos simple se hina ho rhanga ha famba n'we va ri ntirho vo va daka bolo vo streamers lava va mabandi vo streamers mi sala mi tirha ku mi hetile direction ma ku tiva kwale ka Mthombe mi ta kuma swin'we va mi vekile swona le tlhelo a hosini Jesu amen inkomo yi khensile hi ndlela leyi ta va hi fike makumu ka ntirho wa hina na mina tanihi mufambisi ni rhandza ku khensa hi fambisani kahle hi ku tlhelela makaya hi fambeni Xikwembu xa hina hi tintswalo i nkarhi wa ku mfundhisi va ta hi fikelisela ntirho emakumu a hi khongeleni tate ka lebitso le le maatla la Jesu Kriste wa Nazareta modimo a ka re fitlhile mafelong a program mara mongwe a ka mošomo wa weso fele ba ile o šala our brothers heavenly father
that you have appointed or modimo ka feleletse mošomong ra ba rapelela their safety, my heavenly Father. Monga ka lokileng the power that they are using modimo ka ra matla ohle. Remember them, my heavenly Father. Modimo ka ba tlhonolofatše e ke ba ba sena le mošomo modimo ka o ka bula di-opportunity tša mebereko e ke ba modimo ka nyaka di-business o ka bula di-opportunity tša di-business ra ba rapela gore modimo ka mošomo o ba o dira kgoši ka ra matla otlhe ba gopole jwale ka morena le mophološi ya le gona le dibakeng sa le bjalo modimo ka le ka re sa sepela le ba botlhe ba re sepelang kgoši ka e lokileng o šale le ba motse mongaka o ntšwela pele papa ba thoba matswalo ba thoba dipelong leineng le le maatla la Jesu Kriste wa Nazareta. Amen.